Free for here we go now. It's a breaking news. Kabisa twagarutse muri ya makuru abagezweho ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, abakinnyi bari kuvuga utuntu dutangaje, transfer, abakinnyi bahinduranya amakipe, uburyo bazava mu makipe amwe bajya mu yandi. No kuvuga ngo reka duhere ku tuntu turi kuvugwa mu makuru y'imikino hanze y'ikibuga. Kylian Mbappé bamuhaje ati iyo wibutse igikombe cy'isi cya 2022 utekereza iki? Aravuga ati ngiye bira bintu sinjya mbitekerezaho, kuko iyo ngerageje kubitekerezaho ibintu bimeze nk'amadayimoni binzamukaho. Niyo mpamvu ntaba nshaka gutekereza ku gikombe cy'isi cyabaye 2022 dutsindwa n'ikipe ya Argentine, aho umukinnyi wacu namwe murabizi yahushije igitego kabisa kita kidukura muri game. Ariko ubu ngubu turi gufesinga igikombe cy'isi cy'uyu mwaka 2026 turi gukora cyane. Kylian Mbappé nanone andi makuru atari ivumbi. Kylian Mbappé yavuze ati ikipe ya Real Madrid ni ikipe ikomeye, keretse umufana wenyine wa FC Barcelona niwe wenyine utajya wemera ko ikipe ya Real Madrid ikomeye. Ubajije abandi bafana bandi makipe yose yo kwisi bakubwiraga ikipe ya Real Madrid ariyo kipe ikomeye, usibye abahuriga b'ikipe ya FC Barcelona bitewe n'uburyo tuba tubanyemo. Ikindi Kylian Mbappé yongeye kwishimira ngo uburyo Neymar Junior dos Santos, Cristiano Ronaldo ngo bagarutse mu gikombe cy'isi, ntajya komata kuri Lionel Messi, umenya nawe ajya muhabuka mukuntu. Mu yandi makuru rero reka tujye mu matransfer abari kuvugwa ewana yaciye ibintu. Ikipe ya FC Barcelona nyuma yo kwirukanka ku mugabo bita Julian Alvarez guturuka muri Atletico de Madrid, bikaba bikomeje kugorana no kwanga. Ikipe ya FC Barcelona yabonye uburyo Atletico Madrid igenda icunaguza yiteraho amakomantere kuri social medias, itangira kubona ko bitangiye kugorana. None ubu ngubu ikipe ya FC Barcelona iri gufesinga umugabo bita Victor Osimhen, umunya Nigeria kabisa, hariya murabizi ku mitwe ho noneho nakasa mutwe. Ikipe ya FC Barcelona rero ikaba itangiye kuba yatekereza kuri uno mugabo Victor Osimhen. Ni ibintu bya Julian Alvarez nibikomeza kwanga ngo barajya kureba umugabo bita Victor Osimhen muri Galatasaray, bamukureyo agabanye imishahara bamuzane Lamine Yamal ajya mukubitamo za baro z'amatransversal mitwa ikiremo imariremo. Wowe muri comment ari Julian Alvarez na Victor Osimhen, ngwino tubwire ngo uno ninde ukwiye kuza muri FC Barcelona, ninde wabikora neza, ninde wakina neza nyuma y'abare Wandwiske na Suarez na Samuel Tofis. Ese Victor Osimhen yabiterekamo cyangwa ntago yabiterekamo? Umugabo bita Florentino Perez, perezida w'ikipe ya Real Madrid, nubwo ashaje arakubwira ati ngiye kwa kabiri w'iki cyumweru tugiye gutangira ndagusorera ikintu bita bid ya miliyoni 150 z'amayero, ndazikira ku isoko ngende nkufatira umukinnyi umwe mu ikipe ya UEFA Champions League y'irushanwa. Ese ubundi iyo timu murayizi? Reka nze ndaje nyibereke iyi timu ngiyi hano, murebe mumbwire umukinnyi hano wavamo akaza agafitinga mu ikipe ya Real Madrid. Abantu benshi batangiye kuvuga ngo hano Norise, ngo Norise rwose ngagomba kuva mu ikipe ya Bayern Munich akaza, ariko Florentino Perez yavuze ati mu bantu bose mutekereza ntago risarimo. Abandi bose bahita batangira gutekereza Vitinha cyangwa Joe Neves, ariko nawe arababwira ati ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yitiza iravuga ati ku bakinnyi bacu Vitinha na Joe Neves ntibagurishwa, ntibakorwaho. Rero dutegereje kuri uyu wa kabiri ese nuhe mukinnyi wo bita Florentino Perez arazana akaza gahabya abantu akabahabya ewan. Induru ziravuga kuri uno wa kabiri. Ayo makuru rero mbanyakuzane nayakuye nayafiritije ubwo andi makuru agezweho mu kanya ndazinya bakubite ruzungu sibyo? Je suis Monsieur Gilave Mungu.